Predvsem vonjave. Jaz mislim, da je tisti dim, ko prihaja ven iz kuhinje, najbolj moreč za vse ljudi, ko pride noter. Namreč danes se ljudje vedno bolj počutimo, kot smrdimo. Ne? Mislim, prideš ven iz restauracije pa rečeš, kak smrdim po hrani, po olju. Ne? Jaz mislim, da je to prva stvar, ki bi morala gostinca vsakega zanimati, da so ljudje, ki sedijo in ki grejo jesti, uživajo v vonjavah hrane, ne pa v vonjavah produktov, ki nastaja pri proizvodnji hrane. Mislim, da je to tisti glavni catch, kar bi morali vsi gostinci dati velik poudarek na to. Se pravi, te stvari, ki se ustvarjajo pri proizvodnji hrane, pri peki, pri praženju, to mora iti direktno ven, to se ne sme širiti po kuhinji, ne sme se širiti po restauraciji. Vonjave v hrani, tiste, ki pa na brbončice, bi rekel spodbuja, tiste je popravo, kar mora iti. Ne? In tu mislim, da je glavni catch, tu je glavna stvar, ki bi morali vsi gostinci posvetiti veliko pozornosti.